kaji nolongkan saboh kasidah tu ke nabi-nabi dan rasul-rasul. Betaturi nabi-nabi rasul Tuhan 25 Allah sebut dalam Al-Quran. Tak beronodum anak drawai taulan, wajib hukum betaturi rasul Tuhan. Meruna bujut nyoi tikut nyoi lume Nabi sirto 20 puteri ibe ledumpang hule Allah wujud dalam dunia leruto lebah rajut ke rasul kenggure 25 yang wajib tatu nama Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Rasul limang yang ulul azmi, martabat tinggi Allah beri adil sabar. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa Allah beri lenyang ke Nabi Muhammad Rasul Mustafa. Meruna wujud nyoi tikut nyoi lume Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sirto 20 puteri ben ledumpang hule Allah wujud dalam dunia leruto lebah rajut ke rasul kenggure 25 yang wajib tatu nama meruna wujud nyoi tikut nyoi lume Alhamdulillah maaf panakurun hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.